حمد راستی جی متخواستم ایرو بالی بکشن سر کار و خبات شهرداری باجار کوبانه دنابا به سالا قدر باز بو چکر چه فرق و جداهی هبو پشتی گو گریدانا به شهرداری هاتا گوهرتن گو بو گریدای محافظه حلبه چه پروژه نهاد ناوا دسته وانده هنه گو جبو سالا بیجی بکه کرم بکوشان باته بله راست دم باش جبو تو جبو تماشاوران بتواهی براستی يعني هجر ام بحثا فرق وجوداهيه كي بكن دبي بحثا هر دو ملام بكن يعني بشارادري قال كوباني برياكو مجارن انتجراسيون را در باس و گریدای پاريزگاه حلب و دما سردما گریدای ريبريا خاصه با كورلات سوري بو کو چه خبات دا پیشکش کرن کو ایرو روشوان خباتن و پروژه شهرداری و خدمتن هانه کو دویج بو گل بده مشاندن روشوه چه دوی هم باید دست بگه ناس بکن دست بگه از بحثا خباتن شهرداری سال بریا کو او مجاره انتگراسیون در که هوله یعنی سال هری داوی یا شهرداری گل ده سردما روی خاصر یا با کرجات سوری دابو کو ام ج پروژه زفته دست پی بکن جبر وقتی ناس کردن بازار گلکی جبر فرهتر بویا مزنتر بویا روز بروز فرهتر دبه تاخ لسر بازار زیاده دبن هدی بازار مزنتر دبه یعنی هر سال پیوستی کوبانی به پروژه زفت کردن هیا طیبه او وقت بازار طیبت کو گندوارن بازار کوبانی جی گلک هجماری که مزج گندان ریوان نزفت کردن ریوان آخر طيبات دم سال زبستاني ده بسكريكش بوان درد كفر ل شهرداری گلد سردما رهبری خاصه را با کرجات سوری دا کو سالانه پروژه خواه زفته هبون سالانه لگوری درفتن خواه کو هجمارک جه کیلومترین این ریان دهاتن زفت کرن یعنی سال هری داوی دا آراز کو جعالی شهرداری این گریدای رهبری خاصه کانتونا فراته کو زیاتری 55 هزار متر کاب که هاتیه زفت کردن جریان هانه چه دناوا بازار کوبانی دا چجی ریان سرکه این در وی بازار کوبانی اف هاتنه زفت کردن و ما بحث کرد 55 هزار متر کاب هاتیه زفت کردن لا آله که دن پروژه این هانه کالازیسیون یعنی ما بحث کرد یعنی تاخ زیاده دبن آواهی زیاده دبن کو بازار فراتر دبه هلبت پیوستی و بچه کردن کالازیسیون جی هیا کو سال هری داوی 9000 متر ج ببورنا 5 کیلومتر ج امبیجن درجه کالازیسیون هاتیه چکرن هاتیه آواکرن کو جبوان دورن هانه کو هاتنه فرح کرن و چه بونم کالازیسیون وان تنانه اف جبلی امبیجن خدمت دنی این سراراست کرنه جین کو خراب دبن دهاتن سراس کرن جبلی و که پروژه اینهانه کو هاتیه آواکرن جنودا 5 کیلومتر ج کالازیسیون هاتیه چکرن هر وها کو 9000 متر ج اف رسیف ای کلک ریان کو دور اینهانه کو تدا رسیف تنبود کو هاتنه هم بجن هاتیه چکرن هر وها دمجارن اشیغی را کو اشیغی اینهانه لریان کو دست اشیغی هاتیه زیاده کرن دناوا بازار کوبانی دا کو اید اشیغی برای هیجی کی به لیزر هاتنه خملاندن اشیغی لیزر یعنی کارو خباتک دوی واریدا دهات کرن لگوری پیوستیان یعنی اف وقت پروژه سرکه یه مزن ایگو دهاتن پیشکش کرن یعنی هلبت مجارم پاکجی دا کو خبات دهات کرن کو عربی و سال داوید عربی کی پاکش کرن ریان هات ایکو ریان داد ماله هاته کرین زیده کرنا حوین هانه گمار دناوا بازار داشت بو کو قریش لسر حویا که زیده کم نبه یعنی گل آوا کرنا پارکان هبو آراشخوا اف پروژه جی ما بریا برنامه ایروج مجبور تماشاوانا جی آشکارت کرد ما بحث وانج دکر اگر تبیرات و تماشاوانن یعنی گلک پروژه دهاتن لدار خستن تاوی و اوقاس پروژه این که هبون جیلی دیساجی گازن خلکه دردکتن پیشبر اوقاس پروژه این مزن گدهاتن دار خستن لدیساجی لگوری پیوستیا وکو بازار کوبانی و گندوارن و دیساجی پیوستیا و تام
پێک نەدانی هینێک عالی کێم دەبان ji ber wekû tê zanîn Kobanî herêmekî got di şer re derbas bûye gelek deverên xwe xerab bûne lê ew qas proje hebûn sal bi sal baştir dibû lê dîsa jî gazinên welatiyan derdketin pêş lê mixabin piştî ku li hevkirin bi hikûmeta Şamê ya demkîra hate çêkirin êdî mijarên entegrekirina saziyan pêş ket ku şaredariya gel a bajarê Kobanê ew jî êdî girêdayê parêzgeha Helebê bû mixabin heta niha ti projeyekî ber biçav çê nebûye wekû te behs kir yanî di vê salê da bi taybet di demsala havînê da projeyên zeftê pêk tên û projeyên kanalizasyonê jî ji ber ku destpêkê kanalizasyon te em bêjin çêkirin pişra ser tê zivitkirin lê heta niha yek mîtro zift jî nehatiye kirin li bajarê Kobanê û gundawarên wê tersî wê tam yanî nihal dadkevî qada jina azad qada herî sereke ya bajarê Kobanê got tê naskirin yek ji sembolên Kobanê yanî derdora wê qadê tije kurt bûne ziftê xwe riyê xwe xerab bûne yanî demekî wisa bû doh me dît ku hinek axê spî xistine wan kurtan lê ew ax dwa kurtan da namîne ji ber çûndin wekû me got qadekî sereke çûndin hatin lê gelekî zêde ye ku ev bixwe jî zirarekê mezin digîne erebeyên welatiyan welatî ji vê yekê gazinan dikin her wiha projeyên kanalizasyonê çê nebûne ku diwarê mijarên paqijiyê de ji ber bi rastî derfetên şaredarî gelekî kêm bûne niha ji ber ku divê ev şaredarî piştgiriya xwe ji parêzgeha Helebê bigire divê bûçeya wê ji parêzgeha Helebê were dibe madeyên sûtemeniyê ku pîwîstiya wan pê heye ku pê kar bikin ji Helebê ji bo wan were rêkirin lê me gelek cara hevdîtin bi serokê şaredariyê Kobanê Almaz Romê re ji me pêkanî ku vê yekê dibêje ku ev derfet û bûçeya hane pîwîst ji bo ku em bikarin projeyên dar bixin em bikanibin van xizmeta bikin ew yek ji bo me nayê pêşkêşkirin hîn ti piştgiriyekî berbiçav ji parêzgeha Helebê tune lewra em dibînin ku ev proje pêk nayên li gorî agahiyên me ji xwe me rendewî girtiye sibê ji şaredariyê em ê derbasî wir bibin ku wê hinek projeyên ji bo mijarên kanalizasyonê û zeftê wê divê dema pêş de hebin em ê hewl bidin sibê ku parve bikin em ê vayakan bêhtir ji wan nas bikin lê bi rastî îro pêwîstiya Kobanê gelekî bi çêserrastkirinê riyan heye bi gelekî pêwîstiya xwe bi projeyan heye ku ev bajar pêş ve biçe paş ve venegere yanî bi rastî yanî ev mînakekî berbiçav ev projeyên hane destpêkê me behsa wan kirin di serdema rêveberiya xweser de yên dema tu derbasî nava gel jî bibî vê vêyekê parve bikin yanî ku duê serdemê de gelek proje dihatin kar û xebat zêde bû dihatin kirin lê îro em ti xizmetê nabîne lê divê ku wekû şaredariya gel a bajarê Kobanî bi ku van gazinên van welatiyan ji bo parêzgeha Helebê rabikin ku parêzgeha Helebê ji dibe er ku berbisyartiya xwe bibîne ku xizmetî vê civakê û vê bajarî bike. Belê gelekî spas ji bonekê te nûçeganê me Mihemed Mistefa ti bawekî zindî ji bajarê Kobanê li gel me hazir bû em jî hevîne ev pirsgirêkana ji holê bêne rakirin. Gelek spas.